Dear social media, I remember you teaching me terms like it will end in tears. How come you didn't tell me that you meant this? Namhlanje I am in tears. Dear baginyi bamaganu, nxa ngililunguza ngaphansi, ngilizwela usizi. Liwaginyelana amaganu elizwe lisazi ukuthi limphumela mncuncu. Liwaginyelana amaciko akithi lisazi ukuthi limphumela mncuncu. Liwaginyelana ama-artist elizwe lakithi lisazi ukuthi eyenu ingangesikhala senaliti. Diye baginyi bamaganu. Mhlaba sakona ngani? Usihlaba mihla ngemihla sesihlezi singababihlayo. Sikukoloda malini usitshele sikukhokhele. Suyahlala uhlaba uhlafuna abafowethu kwenze njani? Lisathi liyahluma ihlumele lihle enkulumane wena wasihluthunela kufa uyishiti. Diye mdliwadliwano watshela inkosi phezulu, abanye bathola ama-ayisuzu balikhohla igama lakho. Abanye bahlala ezitulweni ezibhodayo balikhohla igama lakho. Abanye bahlala ema-chambers bakhohlwa lapha bavela khona. Diye mdliwadliwano wahlala inkosi phezulu, watshela inkosi phezulu. Ezinye izinyoni zazinika impiko zaphapha zayahlala emunungutapa building zakhohlwa ukukhala kwazo. Kodwa uMoyoxide akazange wakhohlwa ukukhala kwakhe, akazange wabukhohlwa ubuzwe bakhe, akazange wawulibala umthwakazi. Likhawe lagwaza laze laqethuka. Ngithi viva ngoMoyoxide, namhlanje sikhaleza imathonsi kodwa yena ufezile wakho umjaho, ugijimile wawufeza. Yeko kaGwayi uChababa umfokababa kazange wabukhohlwa ubuthwakazi bakhe, kazange wakhohlwa abamthumayo. Ubephenduka ezokuthi sengikhona lifuna ngenzeni futhi. Siyakhala namhlanje singama-artist, kuyakhalwa namhlanje enkulumani. Yena wama ngeqiniso, wama lathi ngeqiniso. I remember esithi ukutshela abantu iqiniso is my tototo. Let me drink and be drunk in it. Dear Desire Moyoxide sekashayi, ubatshelile abantu iqiniso ndoda. Ugijimile wakho umjaho uqedile sekusalele thina. Usikhonzele kulelo lizwe lingaphesheya. Umbone umqoqi lisiqoqele indawo ngoba siyeza. Lapho umbone uMahlaba liuhlabe liulawule libatshele okhokho bethu ukuthi emhlabeni wabokhokho abasithiyela wona sekwamila izihlahlakazana zameva asemazweni asesihlabezweni lethu. Umbone ukhonti Mhlanga umtshela ukuthi noma selilele emakhaya kithi, we will continue loving you. Imisebenzi yenu iyahlala ikhona. Amazwi enu angeke acitha ebusweni balomhlaba. Lingabe selilele lingasekho kodwa ngeke silikhohlwe. Abanye bayidlela ematraileni imali yesizwe. Abanye bayidlela kuma-extra lessons imali yesizwe. Abanye bayidlela kuma-pulpit imali yesizwe. Abanye bayidlela kuma-chambers imali yesizwe. Thina ama-artist lo Moyoxide seze walala singakaze sinuke. Behluleka ukusenzela ama-state assisted album launch. Behluleka ukusenzela ama-state assisted funeral. Namhlanje nangu uMoyoxide
uze wehluleke ukuthi eyidle noma eselele ekhangele phezulu abanye beyidla kunjalo.